Anar malakan yam kana zial content barwanya lingwa same kanwar online TV channel. Abia kamal anda mandu ni shang kwasnya ka nung ye jome nung ye rajamene. Jo bana raitin ngwa same. Dio jen onen yen turu no money, turu no mene. Turu Emmanuel Jal kene check michela no jen jani nyiman Emmanuel Jal. So ban mishit kana mo ban jelin kel do ba dian lara jama on go jen nyimani Emmanuel Jal jen charwaja long social media to ko pan ke je lot of thing churian lot so go jen go ban je nywa kel kata dan en chelare me shaben ke ja bana tin kont lat ko dien do ba dan en dong de shega me dera man dera nyiman Emmanuel Jal ke je bana jelin ke jalaro mani mene je gwej be mi shega me kene Emmanuel Jal mi chat ke chicken chat mi chu kono gwej kone de kono gwej no okay bana woki story men dera nyoda no shega me dera nyiman Emmanuel Jal no ko gwej kon diale turden go mi dong de ke chat wala chicken chat na me gore jeno be nywa yekel ala shege shanen ga turno mo jani Emmanuel Jal daman shege man shwale a kol majak sheg janga ka warap no jente katony ka TikTok mi chalat cheladen go jani daman ani Emmanuel Jal jok jani cha cholina jani Emmanuel Jal adamar jandamar dini jen okay jani chane dak ka dobe dan e chikor chik togo jere which ka Sudan de la ka South Sudan ke gwade dan ci civil war ci ben keja chala re wona na baka jan video mo chala no Emmanuel Jal jani cha jaber commission mi ci ko ten jani shwaya nan ka waw no aka wayni jani jan do badana woke jarar be kamer kema keja jani Emmanuel Jal cha chole Emmanuel Jal jani chwale James Jal majak okay jani jen ramedan e jako ba kwen jaramedan e kama wooden kulela gwan duara jen shek andan laden go ichi Emmanuel Jal laden go Emmanuel Jal e daman shaladen go Emmanuel Jal jaramedan e kama shawda so no money mi chalat jana ko kondang jok kamanda jana manda ka gwanda ka kon jok la nyodo jeno ken ke family of 5 family ne ken ke dich ken dial madin dial jen chialingo jana Emmanuel Jal chai choli Emmanuel Jal okay jani chwale James Jal majak so mo kon ka story dong Emmanuel Jal chan be to ngal bula long komenda to but o milero de ka social media liang ka jene ideal wi mon cha nywa ka jang lat kenen go Emmanuel Jal e jani jang okay e ga jani nang ka ne January enta talk and dial ka de lat karodian Emmanuel Jal ka video de ka di ka la ka de la jalar no ne ne jena dap ko jaga ton shega mene shek ton but this story mandana la de chicken chat kana do badan en dong cause me jalar mon wo Emmanuel Jal me dan e tobe ba jakwen di en gujeno cher me dong yes of course there are
nyuman Emmanuel Jal ti lar teleriek na mo shi jan lari kone dung do ne Emmanuel Jal jene ngude kwa mi ko no ki story de okay take a din mi chalat no jandab jakaton Jana was born in South Sudan in a place called Tonj where people born strong so adide madab jakaton of course chala long panyen go de mamade dera nye jani la de ben ka community jani no mi mo mu gaba dino gwan wa chwale jok so mi jagi Emmanuel Jal ko anywhere but ka claim a pay la de jen chi ko kon le ne na gwa se me jene no a jene Emmanuel Jal nangane je kane okay a jen nangane je so ko kuje mo Emmanuel Jal a jene daman mo kon kam tot ke story Emmanuel Jal ala Jal dabje ala nuer dabje ko ton ka Warab state ka Bargaza region of Sudan ke South Sudan tamen ka gwade chala do jene kuje gwada dan dabje ten dabje ka chanka kel ka pai kel ron kiskel widu kurbang manu jen badak 1980 alo tamam right corner that take a runde shop ka jan one with the date probably there yeah runde jan one with the date la runde ko de ko madab je ke January 1 1980 then you know Emmanuel Jal je take a runde jan one with the date gwasame Emmanuel Jal ka gwade dan chalar ga jeme we deshka cause jan ko alo je ka je ko jan a child soldier te leden dong ko ba South Sudan ba jek so ngai kone riu nene tongwan nuari jang kan dialu ke deshka ngot ke kwa tatai dan ila na kap ke je you know tele ran choice jan cha jo jek wase dan e cha jo jek tin desha ngode kwa chwaje kula workup kabe kap ke chwa chu nong karol Ethiopia chwaje kula banan ka kuma kem refugee kem cha nong karol Ethiopia nong gerol Ethiopia ka do bedan ko dong der dul go der ye bejek that is opportunity to der jek you know and gwada mokeli o jen gwada dane ku Emmanuel Jal ko banko le jek je ka tedji yo jen gwada dan bo me kwaje le workup abaje nang Sheikh Dr. Riek Machar Sheikh de nyakawai ga Emma MC kan jen British Ed Walker mi sha ko na Dr. Riek Machar kwera SPLA commandant Riek Machar gwase dan ne wa je ke Emmanuel Jal ke je wa Emmanuel Jal ten jen ka run dang welkel washu she Dr. Machar mchi yede jen ka gwase dan rei torbiel ka Nairobi ke Kenya gwase moni shogorno be Emmanuel Jal ba jo decha chelad no chi Emmanuel Jal che biya dich chi Emmanuel Jal che yo nang rei wich ka Nairobi ajen gwa dan wo dul gor ka de wo je gorten acho gwar ka mishal Brook House International School rewi ka Nairobi amen me chi chega me chi yede jen so Emmanuel Jal ka jo shalat ke jo chalat gwasme lar ke jen wo jen mama de dera nya jane but chega lat kone me shi claim no jen Emmanuel Jal the man amo kwaike but a very long ke jen gwasme tamano dong de rande DNA de je test because gwada team Emmanuel Jal ten chara medit so whatever me ke no dong dera rami mo de ke tekariem che jega no de Emmanuel Jal no take nyuman minya jani but it's not wrong che je so no mo de je guj bane dong me shi but ke chega ko len gwada la jen go jeni definitely manda e kel ko nang jok komanda okay ke Emmanuel Jal cha choli Emmanuel Jal chole James Jal so ajen jodana go de nyo ye kel okay ka ta dana chala ki jen go Emmanuel Jal kwa de claimant shega dana shanen gwasmen go jene daman drop your comment there gujede
agenda na to ke chala ke TikTok chala ke Facebook right ne dial ko kuide mini gwich minol jal okay ka dire chala ngo jene dabje ka ton no ka warap so mo che jeg bane baduno chala ngo jani purely noir ko gwan noir man enya jane so jen jodana gode nyoye kelen biati kamal ban jumredien bye bye